The Bible says in Matthew chapter 5, open your Bibles with me now. Matthew chapter number 5. Okay? Matthew chapter 5, page 1073. Page 1073. Handa mapagbalin pulos tayo practice. Na ikararagan dalakit didigito eh. Handa pulos rumwarte soprano itay practice. Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Kunana ti Ilocano, 1073 in your Bible, it says, "Da kayo ti silaw ti lubong, ti maysa ili anaisaad ti rabaw, iti maysa aturod, nga saan amabalin, nga ilemeng, ket saan met a ganggatan, dagiti tattao ti maysa asilaw, ket saan ikabil, iti sirok ti maysa asalop, no di ket ti maysa apagsilawan, ket lawagan na dagiti isu amin nga adda iti balay. Kasta kuma ti panaglawag ti silaw yo ti sangwanan dagiti tattao. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo. Ket dayawen da ni amayo nga adda sa dilangit." Let us pray. Help us, dear God, to abound in good works. Works that will truly help people. Not only we say that we care, but that we have compassion, love in action. We do something for their welfare. Kamapo Diyos itang arabi deti in kami adalan, anya dagiti mangpundi day tanga silaw mi, kuno testimonyo mi. Anya timang patamnay di asin mi apo. So I pray that you bless as I share this message tonight in Jesus' name. Amen. Continuation dito lesson tayo idi last Wednesday night nga ti paulo na ways believers make themselves vulnerable to the devil. Kaya't kung malagip tayo nga kang kanayon, nga no nagkararag katibigat, ikararag mo mat, DJ mission mo nga Kristiyano. Hamulang ko mga ikararag, dagiti turungem, nga ti apo, tulungan na ka. Hanlang ko mga ti ikararag mo, DJ panagbasam, di panagtrabahom, panagbiyahem, those are physical aspects. No di ka di kararag mo kat kunam apo, sa dinuman ti papanak, tulungan nak ngagsilaw. Kaya't nga sa sa dinuman iti papanak, makita kuma ni Kristo iti biyag ko. But at times, magundawayan na tayo ni Satanas. Because Satan wants nga mapundi ti silaw tayo, tumamnay iti asin tayo. So tonight, I'm going to continue to discuss with you what are the ways in which we make ourselves vulnerable to the devil. Kaya't nga sa you can protect yourself from the devil's attack, which, by the grace of God, magagawa natin yan. Pero gusto kong i-identify ang mga bagay na many times we are not aware. We are not aware. But because of this negligence, we are making ourselves vulnerable. Naawatan nyo kakabsat? Kati ag-suffer, jay testimonim, jay influence mo, jay blessing ti apo, ag-suffer, jay. And we do not want to lose that. Taanapay serbim nga Kristiyano nga agpayso, no awan silaw mo. Anapay serbi ti Christian life mo, no awan iti maimpluwensyaan na nga para iti apo. Useless. So di kunana ti Bible, you are just like a salt without its tastiness, you are good for nothing to be trodden under the foot of men. So listen very carefully. Kaya't yu kadi kakabsat, nga ti biyagyo, uray kasanot kinano mo, adda impact na ti sabali nga tao. Are you following? Okay. The first thing that we learned last Wednesday, can you shout if you have written the outline? When we are Number 1, when we are weak when we are unarmed. We are weak when we are
unarmed. Ti kahit nga sa wen, no awan armas tayo, nga pangsarapa, ken pang-counter, dagiti panggundaway ni Satanas kada tayo, magundawayan na tayo, ket maperdit spiritual life tayo. Okay? Number 2, which is our lesson tonight, is this. Adu ti Kristiyano nga nakapoy, nga di da makita, nga daytoy nga banag, iti rason no apay nga nakapoy da. We are weak when we are unforgiving. We are weak when we are unforgiving. Dito unforgiving kakabsat, kat may sa isuna nga kasla bunga nga cluster. Haan nga may sa isuna, adda kakadwa na kakabsat. They are a team. So kitan tayo itang rabi how being unforgiving can affect your life, your spiritual life, and cause you to fall and fail. Look at 2 Corinthians chapter 2, verses 10 and 11. 2 Corinthians 2, verses 10 and 11. Okay? Let us all read together. It says, "To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgave it, for your sakes, forgave I it in the person of Christ." Bakit daw siya nagpapatawad? Alang-alang sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. So, no humanly, you cannot forgive. But because you want Christ to be seen, therefore you choose to forgive. Alam mo, nakaka-bless ang Kristiyano na mas pinili niyang magpatawad kaysa maghiganti. Hindi po ba? Mabibless ka ba doon sa Kristiyano na mas pinili niyang maghiganti kaysa magpatawad? Nasaan si Kristo doon? Hello? Okay. Let's look at that. Satan, so we talk here about testimony, pero nag-shift DJ topic. From testimony, biglang ipinasok niya itong aspect na lest Satan should get an advantage of us. Gundawayan na taka ni Satanas. For we are not ignorant of his devices. Now, the word devices means tools. Gayam kakabsat ni Satan, adu dagiti tools nga usaron na whichever iti effective para ken ka. To some of us, the effective tool ni Satan, discouragement. Nalaka ka nga maupay. To some of us, ti tool ni Satan king ka, lust. Nalaka ka nga masulisog. Iti derupt ti lasag. Ti opposite sex. Amo ni Satan dayjay. Ket amo ni Satan nga deta ti mesa nga kadaklan nga sulisog ti lubong, most powerful nga pang perdi na ti tao, sensuality. Isu nga no kitan nyo kakabsat aya, anat mas popular, digitay videos, pictures, posts that are sensual in nature. Nawatan nyo? Because Satan knows that's the most effective tool for him to actually keep people from coming to Christ. Now, in this case, deti tuktukoy na nga device, to many Christians, the most effective tool ni Satan nga mangpundiking ka, deti unforgiving spirit. Nawatan nyo? Kat ado dagiti members, Christians and Baptist, nga awanan hana makigimgimungan, anat gapuna, na-offend. Pag sinabi mong ikaw ay na-offend, hindi mo na-take yung sinabi o yung pangyayari na saktan ka to the point na ang lalim nung hurt sa'yo na hindi mo na siya na-overcome pa. Ikaw ang natalo. That's called unforgiving spirit. Okay? Now, what I want you to see is another passage kasi, tingnan nyo ang pinag-usapan dito na device, anong pinag-usapan dyan? Forgiveness, unforgiveness. Ang karelate ng unforgiveness, dito naman tayo sa Ephesians 4:26 to 27.
Ephesians 4:26 to 27. Okay? The Bible says, "Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath." There are two words that you need to understand. The word is angry and sin not, and wrath. Now look at the next. Neither give place to the devil. In other words, when you allow human nature nga i-produce na wrath and sinful anger, you are opening a doorway to Satan's attack to your life. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagbukas ng pinto sa dyablo sa pamamagitan ng pag-allow mo sa human nature mo, sa sinful anger at wrath, at ikaw ay naapektuhan, you have no one to blame. Because the devil can use people to instigate your sinful anger and wrath. It's your duty to guard your heart. Wala ka dapat i-blame. Siya kasi eh. Siya kasi eh. Kaya ako nagganon eh. Kasi siya eh. No. Ba't mo i-blame yung tao? Eh malay mo kung ginamit pala ng dyablo yan kasi alam niya kahinaan mo yun. O gumawa ng dyablo ng isang sitwasyon na talagang ilalabas sa'yo yung human nature mo. It's your duty to guard. Because hanggat hindi natin na-realize na kasalanan yan, na yan ay open door for the devil, mga kapatid, we will never deal with sinful anger and wrath and unforgiveness. Ngayon, pag ituloy pa nating basahin, 26-27 tayo, magtungo tayo sa verse 31. Ilagay mo sa verse number 31. Okay? Anong nakalagay doon? Ephesians 4:31. Eto na sila. Eto na yung kapamilya. Pamilya na ito. Ito na ang mga members nila. Ano? Mr. Bitterness, Mr. Wrath, Mr. Anger, Mr. Clamor. Evil speaking, lahat po yan agkakabsat. Once nga adda ni bitterness, automatically kakabsat, rumaman mo ni wrath, ni anger, ni clamor, evil speaking, agraraman da amin dita. Kas dalakoton nga no sinagid mo jay maysa, umay da aminen. When you allow bitterness to rule, automatically, darating lahat yan sa buhay mo. Nandyan na yan. At ano ang ating pinag-uusapan? Huwag tayong mawala sa ating topic. Ito ay dapat huwag pahintulutan sapagkat human nature natin yan, sapagkat pag hindi natin na-realize na dapat i-deal natin yan, patayin natin yan, o i-consider nating patay sa ating sarili, we are actually opening our door to the devil's attack and influence. And you know, nobody wants, ayaw natin mga kapatid, sapagkat makikita nyo mamaya, the consequential results when you allow this thing to rule your life. Isa-isahin natin yan. Hopefully, I could discuss it one by one. Unahin natin si bitterness. Okay? In the Hebrew culture, makikita nyo, Hebrews 12:15. Let's go to Hebrews 12:15. Okay? Ang sabi rito, looking diligently. Amay api ko na nga diligent, kahit nga sa deta kakabsat, haam mo nga dete, baybayan, wag mong pabayaan, talagang be diligent, looking diligently, lest any man fail of the grace of God. What causes you to fail from the grace of God? Kaya nga sawan, han na makita ti parabor ti apo keng ka. Apeng han na makita ti parabor ti apo, lest any root of bitterness. Take note. Bitterness is just a fruit. It has a root. Root of bitterness. If you look at it, bitterness is the fruit. There is a root. So if you only deal with the fruit without dealing with the root, you are not actually dealing with the problem. You deal with the root of your bitterness.
alisin mo yung root of bitterness mo. Springing up, tumubo. Trouble you, and thereby many be defiled. Now, inihalintulad ang bitterness sa isang halaman, springing up. In Hebrew culture, any poisonous plant was called a bitter plant. In Hebrew culture, anumang poisonous na halaman ay tinawag na bitter plant. Sa atin ngayon, ang bitter plant, ampalaya, hindi poison. Pero nung araw sa Hebrew culture, the word bitter means poisonous. Poisonous plant. Poison destroys, and the result of ingesting, pag kinain mo yan, would be bitter indeed. The author of the book of Hebrews uses a bitter root as a metaphor for that which would bring harm to the church. So ti bitterness kakabsat, dadaulan na iti panagkakabsat. Dadaulan na ti plano. Take note, ti plano tayo enlarge our coast. Pero awam makitam nga enlarge our coast if we among ourselves, we are being ruled by bitterness. I hope kanyak nga ka senior pastor, kada kayo nga assistant pastor, sapit awang bitterness among us. Coordinators and preachers. Kasi kung tayo na mismo na mga nangunguna sa buong HBBC, sambayanan ng HBBC, may ganyang bitterness mga kapatid that will hinder the work of God. Iso nga mariknayo, apay kas na nagdagsen, apay kas na nagrigat nga umunsad, apay haan nga umangat, ana iti makailaped, nagpipintas ti kapilya tayo, at dagibing tayo, apay nga han na umangat ti trabaho ti Apo, gayam kakabsat, at the bitterness ti puso. Could be bitterness is the hindrance to our spiritual growth and advancement. So, no, as much as possible, kunam Apo, no addaman dagiti panangungot ni Pastor Kanyak, wano panang bagbagana, panang kurihir, wano panang idalan na Kanyak, nga haan, nga maaklon, day jay kayat, jay riknak, tulungan Apo, nga saan, nga ma-offend keng kuana. Because I'm telling you, ngang runa kada kayo, nga adda nga katulungan nga mangidadaulo ti trabaho ti Apo, when your senior pastor begins to lead, ket sika nga adda iti babaan na, nga namnamaan na, nga maasahan na, ken katulungan na, nga mang-encourage ka dagiti tao nga sumurot ka dayjay nga sirmata, sika metten iti mangharang iti riknam, kasanupay iti panangidalan mo ti sabsabali. That's why many churches are not growing because of bitterness. Ti uneg ti pamilya, apay nga kasla nagdagsen because there's bitterness. There's unforgiving spirit. So makita yung kakabsat, it's a deadly and poisonous thing and spirit. Kaya ngayong gabi, kung may bitterness sa puso mo, nung nasursuro mo ti puso mo kakabsat, iti naging bitter kunam kumaapo Diyos, parutem jay ramot ti kinapait iti riknak. The second word that we read in Ephesians 4:31 is the word wrath. Wrath. The word wrath from the dictionary means a strong, vengeful anger or indignation. Wrath means a strong, vengeful anger or indignation. Rikna nga bumales. Rikna nga agikaro. Rikna nga kayat mo nga tutupan. Dayjay tao nga tiriknam ket kasla sinaktan na ka uno imbaba na ka. Vengeful spirit. Mga kapatid, let's be honest. Sino kada kayo ti awang kasta nga rikna na Apolos? Awang pulos, sino kada kayo? I don't think none of us tonight does not have that feeling. You may be silent, but you might be boiling in your heart. It's just waiting for it to burst. Kadagbalin kan nga very physical.
Are you following? Kasi adda pusom nga, adda di panunot mo, ti bumalas eh. Tutupam, vengeful anger or indignation. Brethren, listen to me. We all face relationship distress. People will hurt us. People will misinterpret us. People will betray us. People will talk behind us. People will stab us behind. Dete bagkungon na katiliklikudan, babaan ti panang sarsarita na ka. But listen to what the Bible says in Romans 12:19. Romans chapter 12 verse 19. And then prepare Proverbs 14:29. Romans chapter 12 verse 19. Anak ko na, dearly beloved, avenge not yourselves. Kaya't kuman nga basahan yan ti Ilocano. Okay? Romans chapter 12 verse number 19. Romans 12:19. Napateg nga ay ayatek, saan kayo abumalbales? Amom iti panagbales kakabsat, it starts as an idea. Before an action, it is first an idea. It is first a feeling of indignation, ready nga bumales before it turns into an action nga bimales. And I do not care the form nga pamales nga aramidam, be it in words, be it in Facebook, be it physical harm or hostility, whatever it is, before nga nangyari yan, nagsimula sa isip at puso yan. That is called wrath. Ang tawag dyan, wrath. Vengeful spirit. Kaya ang sabi ng Bible, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place to wrath. Anak ko na J. Lucano dedoy. Bay anyo laeng iti pungtot. Tingnan na sound deta give place. Bay am nga di pungtot na panunot mo ngem lumabas lang. Haam mo nga guyuden nga pungtot diti ka mampelang. You know what? When you start to sit down and always think of the person who hurt you, betrayed you, or stabbed you behind your back, kumulkulo, you are actually nurturing a volcanic wrath, ready to erupt and destroy the person. Hello? Iso nga kuna na ti Biblia, bayam lang. Kahit nangasawan, palabsem. Numan mapanunot mo nga bumales, palabsem day nga panunot. That's what the Bible says. It's not my word, it's what God said. Give place to wrath. Why do you give place to wrath? Tinga minriknam kat madia. It should be even. Patas dapat ito. Hayaan mo, ito ang papatas dyan. God said, I will repay, saith the Lord. Bayam nga ti apot mangipatas, ipasamak. Wag ikaw. Wag ikaw. Naintindihan nyo mga kapatid? Kasi yun ang pakiramdam natin. Hindi dapat patas ang laban. Masama ang ginawa niya eh. Binetray niya eh. Dapat ibalik ko rin sa kanya. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kaya nang sa unday jay, kasabihan doon sa Old Testament, but actually it means, no anyat inted mo kanyak, isublik mo lang, tapnutil mo na. Kasi gusto natin, patas ang laban. Hello? Now, if you are a Christian, remember this verse. Kat kunam, apo, iyawat ko keng ka. Dahil nga panunot, iyawat ko apo keng ka. Amok nga sang kamat maturog, apo. Si kanti makaamok keng kwa na. See, I will repay, saith the Lord. You probably have heard unbelievers, talk to you, despise you, and just give it to the Lord. Dapat titimsong mo, give them all to Jesus. Not only your problems, tiitid mo ti Apo. Not only your cares, even your wrath, give them all to Jesus. Proverbs 14:29. Proverbs 14:29. He that is slow to wrath, or no
no, slow to wrath is of great understanding. Diyan ang asawan, no wrath kakabsat, alam na natin, no? It's a vengeful spirit. No kayam nga palabsen, dayjay nga wrath, no spirit nga ang mangbalas kakabsat, kahit nang asawa, man nakaawat ka. Is of great understanding. This is what many people lack. Great understanding. Because human nature cannot do that. It takes the grace of God. It takes the love of Jesus that should abound in your heart. Nga ti apo ti makitam ti kinaimbag ti apo rather than ti kinadakas di tao. Tapno tutupam. So that you will go back to Romans chapter 12 where it says, the devotion tayo bigat, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So if thine enemy hunger, feed him. Imbes nga balsam, pakanam. Amen? Amo yung malagip ko, DJ, kung kunano ka ni Pastor Abante ide, nagadot pa pastor nga mang perper di kanyak. Eventually, syakmatlat umay datarayan nga pagpatulungan. Kaana aramidak nga rod. Ure pinerper dinak, tulungak lata. Kasi adati apo kanyak nga naimbag. Be not overcome of evil, but overcome evil. You realize this? This is a testimony nga no makita ti lubong kunadaging ka, you really have Jesus in your life. Ngamno kang kanayon tayo lang nga mapundi ti wrath kakabsat, bitterness, anang nga testimonyo, ti makita ti lubong kada tayo. Kanayon nga ti rumor tingiwat tayo, pamalas, be amman ta balsak man, be amman ta tiraat man, be amman ta ag-aramidag iti banag nga numarik na agbabawi nga nayanak. Pagsisisihan niyang siya'y ipinanganak. Ipaparamdam ko sa kanya na nagkamali siya ng tinamaan. Hello? Pero mapanunot mo man kat kunam, oh Lord God, ito iti message in the Bible. Ngayon suro ni pastor kada kami, give place to wrath, neither give place to the devil. Those are two congruent statements. No kuna nga give place to wrath, neither give place to the devil. Give place means palabsam. So mo ipalubos ka ni Satan kakabsat, kat kontrolan na kababaan ka detang spirit. And then another word in Ephesians 4:31 is anger. Anger. Anger can become sinful. Not all anger is sinful, by the way. Not all anger is sinful. When we're angry at sin, when we're angry at what is not right, we want to make things right. That is righteous anger, an anger that wants to make things right. But anger can become sinful when it is motivated by pride rather than a passion for what is right. Kasi kadating nga naganak, agungot tayo kadigiti anak, kasi kayat tayo ti panangilintag di biyagda. So da kay nga anak, no maungtan kayo, kat agungot dagiti naganak yo, saan nga di kasakit di panangungot naging katikitam, no di kat di tarigagay na nga mangilintag kan ka. Because no han nakaungungtan, han nakayayatan. Han nakang-awan pa nang i-care na ka. Kasi wala siyang pake. Naintindihan po ninyo mga kapatid? However, sinful anger is motivated by pride. Natouch di igom. Isut nagpungtutam. It's more of self. It's more of your pride. It's more of your personal ego. You burst in anger kasi nasukit DJ pride mo. Sa bali DJ, nagungot ka tada kayat mong ilintag sa bali DJ, nasukit DJ pride. When it is unproductive and thus distorts God's purpose, and when anger is allowed to linger, kasi kunana, let not the sun go down.
When anger is allowed to linger, tiyan sa deta linger kakabsat, di nga pong tut mo kat ibay-bayag mo. Isu ti manglaped ti purpose ti Apo iti biyag tayo. So, dapat kakabsat, tikitaan nyo itata, as I preach, kasi we all have struggles in anger. Sino kada kayo ti hanagis struggle kakabsat ti deta? Amin tayo agis struggle. So, siyak tatta nga mangikas kasabahan na siyak ti kagurayo. Dapat di anger yut kagurayo. Kasi DJ ti manglaped kakabsat ita, DJ purpose ti Apo, which is for you to shine as light, for you to become a salt, for you to become a good testimony in the workplace, in your home, in the school, in the community. No apay mo't kakabsat nga ni Satan, nalaing nga mangsukit. One of you sign that anger has turned to sin is when instead of attacking the problem, you want to make it right, you are attacking the person. Good anger is when you attack the problem. Ilintag tayo dito. Dapat kasi aramidin tayo. Madideto yung aramid yo, dapat kastoy. That is attacking the problem. That is good anger. But when you begin to attack the person, iso nga kakabsat, hanti makin-engage ti debate. Kasi one of the most effective ways to show as if you won the debate is when you demean the person of the opponent. It's called ad hominem. You try to attack the person rather than the teaching. Kas lang ko malagip ko ni Eli Soriano, that's his effective way eh. Kaya yung mga tao, sigahon sila. Mukhang panalo na si Soriano. Pero hindi. Nanalo lang siya sa pag-atake sa person, hindi doon sa doktrina. Halimbawa, nakadebate niya si Pastor Madlang Awa. O di meron siyang na-emphasize lang ng konti. Kaya ito, totoong Pastor Madlang Awa, kaawa-awa talaga. O di tawanan yung mga tao. So yung ganong statement parang, ang galing, nanalo. Anong nanalo? Anger yun. Sinful anger. Tinira niya yung person ng tao rather than yung mali. So, do you see the difference? So, no agar-ari king ka ti Holy Spirit, ti sao ti Apo, di kinalintag ti passion mo, kat kayat mo't nga, dagiti banag mailintag rather than destroying the person because na-touch the ego no the pride tayo. And the Bible says, because we have to practice righteous anger, the Bible says, but is speaking the truth in love. Gapot ay ayatem day tao, gapot panagayat mo ti trabaho ti Apo, gapot ti panagayat mo ti Apo, ilintag tayo day nga banag. But is speaking, ibig sabihin, watch out what you say and how you say it. Speaking the truth in love. Amen? May grow up. So that is how we build one another. Are you still following? Let us not allow rotten or destructive words to pour out from our lips. And then we continue with Ephesians. Ano di sumarunong nga word di jay? Clamor. Clamor. Okay? Clamor. Ano mo ti clamor kakabsat? Clamor is a loud and confused noise. Especially that of people shouting vehemently. Ibig sabihin, pagwewelga. Clamor. Kaslang ti arig na, amom ti clamor, nang rugi mo la bitterness. May isa nga membro nga na-offend ken pastor, nagsarak ti pada na nga offended, nagsarak da ti pada da nga offended, ket ninayunan da, DJ nagbalinda nga 1 unit, ket ita nakasagana dan nga, pastor, deto yung man iti makunami nga kaadwan. Democratic ang kakabsat. Isu nga iti democratic form of government church at the mas vulnerable iti clamor. Kasi adagundaway ti miyembro nga agsao ti against ti pastor. Adagundaway ti miyembro
nga agtutulag ket ibagada ti kayat da nga pastor kag preach ti giving. Clamor. Hello? Agrul ti democratic yan ti uneg ti church. Next, ano di sumaro nga word? Evil speaking. Evil speaking. No evil speaking, kakabsat, okay? Clamor turns into evil slander. The evil speaking ng kakabsat, you will utter unimaginable words like, I wish you were dead. Deta te kunatay anakan, di ka pela mataya, bakit? Gapot sakit jerik na nga naungtan. Wano hanap pinalubusan ni nanang na kaday ipakpakada na nga pakisurutan nga barkada. Ket na sa unay jerik na manong nemi. Ket kuna na jay puso na iti ununeg na di ka pela mataya, bakit? Wano kuna na ti ununeg na uraya madumakkelak. Paglaki ko, maghihigante ako. O, siyempre, malaki ka na. Edi higante ka na. That's evil speaking. And I do not know if in the crowd, no, dadagite issues from the Word of God, kat matouch deta nga issue ti biyag mo no ti pusom kat adarik nam nga umingingar. Watch out for that. Dapat ti puso tayo kakabsat, adaki na emma that we are willing to take corrections from the Word of God. We are willing to take reproof based on truth, based on what is right, based on the Word of God, knowing nga DJ Pastor, nga mangikas kasaba, awang panggap na hanamang dadal, no diket mangilintag tibiyag tayo. And that is why many families are ruined, marriages are ruined, churches are ruined, all because of this siblings. Ni bitterness, ni unforgiving spirit, ni anger, ni wrath, ni malice, evil speaking. And then malice. Malice is now the action. Di nagsimula ti wrath na pampanunot mo. Malice, saktamon. You start to spill out your wrath. Kat awanan kakabsat apulos ti lugar iti pamakawan. Nga uray kasarita dakan, awan na pulusan, awan, talaga. Tila makita ket dakes, ti pagkit kita ket nasipnget, awan makita kapulos, agsipleng panagkita. Yun na. Hello? Ano Christian tayo kakabsat, Baptist tayo, tapos kasjay tayo, ni anak ko na, dijay ko nada na. Let us be filled with the Spirit. And then timaudid jay kakabsat nga word kunana disobedience. Okay, malice going to disobedience, but we will not go there. So brethren, I hope tonight you will go home and you will realize nga daytoy anger, wrath, bitterness, clamor, malice is evil speaking. Sabi ng Bible, be put away from you. The word put away means never make it a part of your system. That when you deal with relationships, be it in the home or anything else, kunam kumaapo Diyos, agpakumbabakan ka. Help me to put away all of these things in my life. Tapnoan nga malingdan ni Apo Jesus itibiyag ko. I could show forth a wonderful testimony to the world. Amen? So tonight, mga kapatid, what we will do is I would like to extend an invitation to you. Sabi ko mata, deti pa nag-preach ko kakabsat, halaang nga deti nariknam ti panakatamam. No di kat nalawlawagan di panunot mo. Kat kunam apo tulungan na. You don't need to look at others and say, uy, di bagbaga ni pastor ko, ni kastoy, di ni kastoy. Hangka kumit kita sa balin. Di pela mukat ti sa balin makita, nagdaklan ta mukat mo. So ta sarili mamukat ti ikatem. Kat kunam apo,
I will not look at others. I am not in the position to be their judge. I am going to judge myself. Lord, help me. Tulungan na ako. Amen? Okay. Let's have an invitation tonight. Wherever you are, you kneel down. Parintuman ka kat, iparintuman nga man ti apot ko nam apo Diyos, tulungan na. Amok apo di gito yung awang kaste, ipalagip nga talaga ni pastor kada kami tapnon. Adada apo nga mapasingkedan ti puso mi katagbaling kami apo nga natakneng kadagiti conduct mi apo Dios nga aramidem mi ti husto. Aramidem mi ti apagiso para ti pakaidayawam. Help us, Lord, to be a good influence to our family, to our relatives and friends. Parintumang tayo nakabailan tayo kakabsat. Let's kneel down. Apo, ti kami nga si papakumbaba apo kan ka. Ti bilag mi, kat no pa control kam ti Holy Spirit, tapno ginalintag kan natak ng apo, kat iso iti mai-manifest iti panagbiag mi. Tulungan na kami nga mapagdasig mi ti sinful anger kan righteous anger. Righteous anger like of the Lord Jesus Christ, nga uray di unag ti templo na panay buangit-buangit dagiti lamlamisaan. Di pungtot na kat hanga ka dagiti tattao. Ngam di diyan na husto nga mararamid iti uneg iti templo. Help us, Lord, to exercise love, speaking the truth in love. Help us, dear God, nga no adda digito'y mapanunot mi nga kasla, rik nami nga bumalas apo, palabsem mi lang kuma digita nga panunot. Ket bayan min nga si kaapo Diyos ti makamo. Lord God, help us to really make a difference in this world. Help us to show to the people that, Lord, you are in control of our hearts. Thank you, dear God, for this message tonight. Kat no adaman dagiti kakabsat, nga affected iti bitterness, unforgiving, natay umay ti kapilya nga adda ti kabsat nga na mapakawan, no kabsat nga na maalaman, no kaputa medyo da sakit tirik na apo, sapay kuma, ta maikat digitoy. Ta digitoy apo, kat isudat manglapet, iti iduduras, iti trabahom apo Diyos, root of bitterness. So help us, O God, to really deal with these things so that, Lord, when we sanctify ourselves, you will do great wonders among us. In Jesus' name. All of God's people say, Amen. Were you blessed tonight? Amen.